Yes, alright guys, kanizere ko mukomeje kubwa neza cyane gatanu ku kandi twa Justin Mbuwe 250 mugana 50 umusore w'abanyarwanda subscribing kuri YouTube channel ndetse na Instagram ndetse no kuri Twitter amazina nayo ngane Justin Mbuwe 250 magana 250. Rega twigarukire mu byamamare bigiye bitandukanye munsi agaruka ku byamamare bibiri The Ben na Ken Solo. Umuhanzi The Ben yerekeje muri leta ya Canada aho azataramira abazitabira inama ihuza urubyiruko izwi nka UEFA Convention izabera muri Canada guhera tariki 25 kugeza tariki 26 Ugushyingo 2023. Iyi nama izabera mu mijyi ya Ottawa na Katinia yo muri Canada aho izaba ibaye ku nshuro yayo ya karindwi. Ingingo y'ubumwe bw'abanyarwanda iba iri muza mbere zigaruka muri iyi nama. Ewana Entertainment wabikuye kuri Kiss FM cyangwa se kuri Justin Mbuwe 250 magana 250. Nawe ntuzaciye kuzahabe kandi ziko bizagira neza kuri live. Ruichigize kitwigiriye ku mwanzi Ken Solo uri mu bazamuka cyane kabisa, murabizi album yiwe mwarayikurikiye cyane, harimo ya Juno Kizigenza, harimo iyo kwa Neo Bosco. Izo ni album zabikoze neza cyane gatanu ko kandi reka tugaruke ku muhanzi Ken Solo rero. Ken Solo arabarizwa muri Canada. Ari kandi mu bahanzi bongerewe icyo bita kuzitabira cyangwa se kuzataramira abazitabira inama ihuza urubyiruko izwi nka UEFA Confederations izabera muri iki gihugu guhera tariki 25 kugeza tariki 26 z'uku kwezi. Ewana ese bimeze biteye bite? Ese Ken Solo kuki yitabiriye inama akiri umuhanzi uri murazamuka? Yenda tukavuga ati ba Meddy, ba Christopher, ba Safi Madiba, babahanzi muzi bakira bakubitaga gahira rimwe ibintu bikaba bombo chocolate. Kubera iki uyu muhanzi uri murazamuka akakanya ari wuzitabira iki gitaramo ari nawe muhanzi kabisa? Ewana sanizere ko rero mumeze neza cyane kabisa. Genda ukore like, ukore follow kuri TikTok, Instagram, Twitter ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye kabisa, wadukurikira ubundi kabisa ibintu byo bikurikirana gatanu ko kandi yes walilize